Builders' demand is through the roof. To keep up, his business needs a stronger foundation. Cut the saw, all right? Just one sec. Bowles Builders, this is Quality candidate. Okay, gal happy Sunday lenwo tuwo epainkuskewa. Ngainge Sirle Tarabange, Ashfinen, Ontario, California. Moet beginge taking Triscoll, however taking na walang download Frank, ilos Ashfinen, Kent, Washington. Namni saying de akfashe ekasek minaksin namni saying and si fesigan fa mo siewin kaksak. Nagdasham Sam ongold itkasan, fosikevos itkasan. Na, mitlig de vertameta, mask mycket målash. Vad är det för en målash? En magade shop grinning. Det sagt att jag mål, det lotuse. Maglen billet, men jag vill nästan komma nästan så att fackla malam så att för det. Vi got kemen naxene. We all lospe. Losmata wikat, losmash pinkala. Ladron dallo in kaljam donin cielos. Akflesham donin cielos. Losin mo koin. Wikat. Aben ako tingin kan galam kemen naxin. Dal ko tingin ko fartamet. Kadin ko bel na ko wikat. Ay bisyak lash ki bel singe. Kodebe proy. Ke so na kayo. En na kayo. Sa mga sinasulalos sa sulos. Elos yung dahil long silalos kat proy pegelos. When I guess maging yelos. The managot kat fashion fin sing ash saflay. Fala ko when saflay. When kat selected sukom when we got. When we go. Kat sukom when we got. Why nga nagawa kat proy. Siya may again when si fun na to sell Jesus Christ kat proy. Amen. Amen. God lumalap masimit kan sibuk kalwani in pain ko was na was mawigatinge kung finko in akalemye la kung ashoye napnas akalemye ngan shakak aklin le shakak liye la kung was mawigatyang inye la kung wigatyang oye okay
Turn it on. Hush message. Tamalil Soswa Kosaki. It's been a while. Kumtena. Yan. Nga bising, nga gana ba akfashik line sa plush bising yo. Taking Trisco, kaya wala, kaksakin kat ki nga survive COVID se. Sin falaking wiko was, kaya what? Damo gulo kami sa wigat yangan, live ko gila, ke casual got in wikom ke bakmash kyan. Akay kum. Gulo kat sibe liye kum ya kan. Na, may tingin na vash na may da, kaya akin na kayo may ilus sa mga viewers lashan na yok, weng be ilus sa mga takawikat, kashikat, yok na lagi, feedback yung week na kayo akin ko Miss Karen, alo ka, tamal Frank, tingin sena, kaya arwa din siya kaya, kuno kayo nila kay sila, kung saan sa Facebook group lashan, kung saan niya. Kukusin nila kasi ko na kon ke penganalin kay kawit na kay wataw yang aske Facebook group lasan nasingkay siya ma arwin siya akte ke may kuno kon ngan pain ko Lilia Edmond ikaw na assume ko lane mo na assume look kay kum tagawikat yang anak kay kum Comme là, glog mo lash, glog mo daga akalimye le magadak fishing fin pa ridiasi ko le cash ko glog na singkat yok na masing afak pengen fi bang na keman de takoy honolulu Nemina kan baliang mande. Kung figlia mo kumikan cash, nas contact ilya tignisen, akademi le pipeldoan mo yas kuming cash, fimba nagituste, tuste da kairo rina lafay, last for finan Honolulu, na Wednesday. Takoy, Wednesday takoy, Maris, Tamalil, finan parso. Bilo, pain kom. Happy blessed Sunday when I assume. Now, nista tayo ko siya may Aaron Lemisus Keeper. Dostan, taga Reno may Aaron Leminister Mes kalik siya mo magkalay nila. Last name Dalenshu. Ngay talaga siya kuman. Alik siya na nga mo excuse lang nga ba screen akos pa yemata ngayon kasi kinantahan guys siya para naman nga man for siksik na brain sila pero kalik siya na mo nga dalaya lagi siya nga Freddy yan mataga hilo meron dignis Evelyn dossier na choice paingom klona singkat Kay states, kay lomalu kay state and dagikekla Ayan kita vlog na ke pre-pandemic schedule sila siya. Pre-pandemic schedule sila pa Tuesday na kayo ke 8 p.m. Pacific Standard Time, ko California time, and Seattle maugawa na and California or kada ke California time. Kada awit ke Tuesday na kayo 7 p.m. na 7 an kinatako kilututengan 7 a.m. Lututengan kinatako ke lututengan in ekase ko in akate mananak na ke Senrian. Sipenso ba katako ka awit ko kilututengan na pa en ko siya pon pe aw luto do kilututenga fincha mo ashngos mo kikiden gas ay ipsingan na dek ke malam sa Kita daw ke schedules sa silaskan. Na Greena
Greta Malanda Lenwo, happy Sunday from Alabama. Nangalila Virginia, Shue Bruce from Virginia. Exactly, nga makuam. Shue Virginia, and Guam, Minnesota, Alabama, Hawaii. Pain ko was na kayo, kulumalap ko was na ka, usipel na yoklo, san, kaya may proila siya, pa Oslo man ko may iswi ko may insiwo ke gastan ka. Kasi siyam kun miseng ngay siyam kun maluo ipluo ke man naksing na ke ba kumisum connect apps ngay ininaps ngay pa word of knowledge. Afri gasing gol meit pa apps nga kat awol la kispesingan pa min kitam to ngayes client sa psilash kina sin met we sayan met ko siya ngay. Naroon kat flie word of knowledge pa apps magusu ngan. Because we like Roku channel ngamdar sebe burger weekend na ngalila TV sinal Roku channel. Sina nga kulan chike masing ngay. Kumina kun sunag ad channel na gumisukle piye gusto mag-search suk word of knowledge. Because that word of knowledge, na pangan key terms, key phrase, kung in-app sa mga kun or la kun sang download yan, naki TV yan, kun makon diya. Ngayon yung, presentation siya kaya fashion, yan like, caching, kun mo just strain your eyes, kaya kun read yan. Na, may tingin na siya na kaya malilitla siya, pangan may fact, photo, lash, naglason nirol, yay ko, unsuko yay ko ayos na ato na red at kisipin kafufung ako so na compiling ako ng ADDS ang subtitles na siya to kisipin bell or finjak mo week ng ano yan siya to unsuko nga mga yay ko yak ke ke week lo tolu mas sumla na mas wigat ke unsuko that mo tagalon lem nashpe unsuko to ko sil mekret pang unduk ka makate siya kin miseng yo so kasunod yung unsuko ngan met nerol yay ko ay asan finen Honolulu wigat ke unsuko ngan Fall
All right, Yaiko Asen finan Honolulu. Yaiko akay kum glumalap ke unsukungan. Nagde-fast namit classmate lashngen tamay no da sikra finan Maui. Happy Sunday ben assume kaksikin gat in wikum kaksikin gat ke molash. Na Faith Sibe kumash finan New Jersey ngin na kulona singat ke kumtaka wikat yang pe anak kay kum na sebe hain finen saipen akay kum kulo na suos na kayo ke gusto ka wikat yang olutua komisenge finchak mo may lututse nga in ikes la inkenek sinasum kumina akilin ke long klang lenalon ka na metigat kat so na ke may nanak singa na an aspe on suku mga ke use yefal mga oro mataga yorol mekriti ko siya na if de wanda John Degnis wanda finen ko na happy Sunday ben assume na siwas kayo kulo malap ke kum taga wikat yang misenge anak kayo kum Degnis nakada first mit nage on suku nga ma mekret hasti kay Premiliak si fesingan fact mo yefal mga oro ang nasu kulit ke usukan Alright, mekret kum gulamalap akay kum lon ka at ko galim lon ka at pataat na fin may ito. Ash ipto yung mga kume sharon ke sam sukongan. Sam sukongan na nagkatfak ngan sam on ngolit ko swasing wasit ko shan. Kaya kun okalu ka. Me okalu ka ngan. Kung vinli da marit singet ako kat vin lamala na ke longlang lon ka at sama masimit il sang na sin maitsi. Maitsi ba pabang mo kat vin loyang na ke masap singa ula. Il sang na sin Moses.
na katin flok na took ye foku utok metliki imasingan kafil siya sang long lang sila nasil Abraham na may nanaklugan kita ipsisyo kiyele may nanaklu may mas mga kumkuin ace lagi may nanak siya ngaya evin kat loyang na kita may as may nanaklu kita kan ace lagi na ipse aktolungan pa le mea kalmeya na sikum sing isamsko nga ko magin fakya na ba may reach lakum na mising masimit but loyang na ke samsko ash kay si sam ge Bible na kung vinliye peste sing ash kay ngayon ash kainin may malamayak may los pasmos na kainin sam ngayon ash sam in akfalet ash sam more maginyak na kipelinaso ko may unja kinyak ko inakalim ye falet na longkat ko lamimit longkat ko insangkulo ash kainin sam mag-categorize yaki na sam sukulok kumamtram kinmising ipatachang nage usa ba ma orphans sam sukung wengin aklin tinay dekles sa mo sa sam sukung ngaya sa shock to sam sukung il takana si kum inakalim ye in may akfalet aklin God na kung loyang nage nga kung loyang nage marit siya ngayon But fin luksna sigurden lile okay na smonyak pe o yeke Bible samsukong Kung isla pecha sila ngayon ako min okay kal kung sum sam ungolikos fosluon sam ungolikos fosluon il sham bilang at fail na phone in akulin malong silum maton fel o init ta okay mula lalum bangan sam ongulikos fosluan nakasuna ke sam ongu yang alalikos fostoluan sama islakluk sama fact mo ilisa amulela laal na sinmayta Israel ke inse baye along sa kaul lalos. Nakatsumni ke Isaiah ako ang nolfostimekasyon na wala na lang ka at fa akalim yiyak mayt na kayawa faliye. Na katsuni ke ulayang sasyan pa urek ma lunglalikos lang na Paul il aksaf yasham tram lale fa kuwusin ito la pweng ke mula la sin met mula sin kat me sa payak latari na sin met sayin met chu ay los fa puro mo na may nalaksing ito nga si kumbusin kitin loan na ke sami gashma Shamram kinyak ngan. Sam ongolikos, sibe sam yang alalikos, ilkalwani na masam ongolikos fosluongan akademia. Sama, ngakum efin mot ko to na kisipin kat nikin na sa sumosta sam ko ngayon. At na, ikaw na siya na sinwit masumosta sam sayang. Katay akipsiyan de galam rangat ni Shamram kinyak. Shokta, aki kon galam gele, kipaya pala, aki elos sama pakana, elos sama su kay sipu, elos konek pele sa sama ngayon, mayin credibility na mising ala yokshipe. Kung fin fact lamas kung isla sin mesayas na kung may side kung may si citation na kung masin mga isa masin mamayta fact. Na special nga fact ang mayin kaslan ka at pukon ngulan ko nga kadler makin human authors may posting mo ang in mo is kolalan ka ke through the power of the Holy Spirit in samosla pukon ngulan ko nga ke in maslon yeta osinse o mangan na kawa pukan na kawa il ak na yak yan na kalim harla na wengin force ke Masing pa akalimile o yes nga makaivan ino mata ko urine got me.
Na gingagum ridi sermon golikos fossina ke fos luan kai si gas ma yoxpen agum in istla mata proikin le mekalmenas is gasimingen pa insewo aklungen pa nanon ko aktulungan pa kaksak ko on na kumni ko me ridi pa lo o yes nga faakin mo sang gashi ko chang got luti ko dutut ke gasan ka to gden de read mo gvan na gden de kasi gas ma yok shupengan kasi gas ma yok shupengan pa gashi ko in mo got reading pa in mo luxury na ilakin na siya gden mo ko in galam gele me got read ya na may read singa to ko na to ko yok ke pukluongan Genesis sa mabange akkel bukse mo akkel mi orektalan mana kayo walan fela lan may da mana ko orekla ke puklan Genesis na masima oreklang en geshbin makuluk Satan ilta ko shikilan kanausla masimit sila rongan pa il shufela mit luo ma kadil ralay mengin pa Adam Eve na gishbin si agusto na Adam Eve kanilos patachang nagimakuluk ta paenang as sheliksi lankat lakailos na buklal Exodus tako pangan oy yes makaat il follow kon ma maitlalingan pangan redemptive plan of God ilan mausi mga silalma ilarelamit pabuklal Exodus na fastament nage maritas ngo nage ngakkelim yele as iptolu nga ko mesamjam kin ipsimet ngan pa okaluke meya okaluke si mga samjam kin na ipsak lugen ba may nakluo may nakluo mes nga ko meisla ke maritsi nga finde fosi kost na meya sig nga ko meisla ke na ipsisaf lang ang gigat isla di maritsi nga meya kalme na sish na ako shumit na ke may ritsi nga met okay kacho na ke okaluke nga kung vinriti oekyak sapta saptawan kosh fos long wala kosh na kilong lime kashan ilakkelimye ke Moses ilshamram na sil Aaron at kalam gele setting singan pa ke tabernacle ko lomnuk nes matal singan God na sil Moses God il fact Moses na Moses na sil Aaron na Aaron ba may tol flight singan nasin matol na kayawa ko nasin mat Israel bangan shamram sugo bangan storylines ago nagigat shamram kin Moses akailal Moses na sil Aaron na kung vinriti oikyak sapta on goshing and kulandiye kat slice na tok orik masapta on gosh foslong lagos nagalong lime ka siya ko vinriti lang lem kadla nakin si wuyek ye kuos karangin kuos pangay blessing lines ko ma kadil fat na sil Aaron na sil may tol fletsingan na Aaron pala si Israel na kayo. Fos long lang tol mi was lakkelim long kaleng kat. Fos tol mi lang lem kat ilan kaleng pakotin na suwas. Nasuwas sa matinayta kaslungan kaleng pakotin pangay grace pa kaleng kat na pakotin pa mercy of God. Kung niya maluwo siya pangan, kaleng singan, kadil sut, kaleng kisbin yok na long sila. Napakutin singan, ilsum deeper into it. Ilspisang pakutin lal, or ilse, ilsang long kaleng lal na sinmay, na may tanpulakin may insewo. Na insewo, God pa yakin sewo, ye may tapangan lines ko lal Moses na sil Aaron in akil paano kas ko mit ngan
God nasil Moses. Na o gaso ko akluga ngan kita flok ni ke puklal Genesis. God ilfat nasil Abraham. God ilfat nasil Abraham kung hindi may reach ngam flok na doktor. Genesis was singal luwo. Sabta singal luwo fosse luwoan. Na o gaso ko akluga ngan il sham kun God nasil Abraham. God nasil Abraham il fat nasil Abraham eseulal. Insom niki enelos ashwean, insom nakin fel si makatile fa uleng nasil. Bara lang maton fel Israel singa en fin de ka cham kun maton fel Israel ka tin learn le ashpe mol sayen mit Israel. Dia mit Israel mo kay vanna. Ka kalam gele en Egypt. Ka kalam ge arton fel sayen sema we learned na katin maton fel si fan na katil silela. If in faculty long lang lal na sin potential na kayo wasayan. Pangan o kalu ka ma long lang lan ka akin siwulan ka at takoke. Nangakumin luxury na loeng na ke oilan ka katil akiye plan lal orik magin mait insang inpa tafayla long lang lan ka Nagsinsik sa makat mo dahil siya ka nagkitang. Fokal katil iltis finata ka oro. Kung finish ka mood ko ngan le, guessing epiphany. Epiphany ba, katil sikle na sinmayta ke oyen maytse. Katabela, ifin ba nga skimot ko, ifin ba nga akong matakin rooms Kanta proy na singa tsikat ng taka cash kat yung siya mo insewo. Namo, all of a sudden, kalim siya, tolakin room siya nga. Kita kain, kita sangin. Na bawar akatuloy makin mayta, in patafila pa siya, na, mawuta ko kaya kalain sa plan may ngayon baka tila floga ng minsiwak minsiwuyal us ke akustin in dafila in kalain sa pokat na bakat kalim ke mitluwo ngayon ilwala ula sa Abraham mo ilafa pa yung bang inilafa itayak sikimot ko luwo todo tausin na kadral mega sa akus tausin mata ko nga kum ki 2021 kat nasamsam ka na Abraham Pangay peng sila yung ko. May chew na kayo. Kung Villiers fellow saying is 3/5 of the world's wealth. World's wealth is owned by Jewish. Kung Villiers tangri siya nga. Pangay si company matakasin with Israel. Levi's jeans nga. Matakaw ki shufla Levi. Nangafaka bang si company finvelam alaf ko itayak mana kisipin longlang kat patat na fellows. Nakatwa na mga akin si Willows kan papa nakatsi nga ako makflat siya mising. Ako ba siya nag-iipsiak luungan. Ipsiak luungan fact mo may nanakluwo. Kung vinloy na kifosing kifoslimakers an kumin kikumri kifosing kifoslimakers nga ako mga okay may si monyak nga na kung summarize si Fossi Mego, baka fliangan le, ash masi, sikyak. Kadlo la masi, ash oye si sikyak. Pangang, nga kung sikiden, loyang nagyangan ko, may si sumonyak nga. Ash oye si sikyak. Na foson ko siya nag-eat ko saan, dikun ma oye si sikyak nga, ash ko siya ni si efatak ko. Ushani game, sharam kin ma crops ma million bangan give Bible assume la bangan resource ko bangan economy lon magishrin belja bylos yok fa ud mama ko sakluk ke karera sin ba fa kun masonelos nga na ash ko siya nisisiyak le Kushani ke crops ko may ash masisikyak kat mo na ba in
Aquaklal, ilusima matake, ilusima akos, ilusima fastikun aquaklan kat, ilusima pulakin sewo. Na kung vinle li na just may tamsing, pangan mga ak fashiya ka, akin si wuyilan ka, tapat na sin ilusima akos. Na pa fos yung on-course na kayo fosit ko, siya luxury na akatayala, ta fash ko siya ni. Parang belts mga rewards. O lagi kumke actually. Kung fast na gym. Exercise, pelu o dolo magalense. Kung klale mo ko yook, kung gasi ko siya. Kung asusun yook mo ko insuk. Na kung vinakos mo, na kumilila lose weight. Weight control regime silang kung vinuko mawata ka okay. Tipo na iklaki masaplan ka ata. Masaplan ka at kibaya te na upe. Tasok ta masimara upe pasitan el kiepe kat. El kiepe ya kumpel na kayo kasi nila mga upe kasi te akos kat finakos kita blocking sewo. Na belsi kat te akos matake kayo ungay yelash na sinunod mo adaptation ko. Parang ka. Adaptation ko kay siyakustin lash nga. Siyakustin lash nga makikat matayin losh. Matayin losh, belsi matayin losh, kung di ka hindi kalim lang kat. Na, ngayon siya slides nga kung aspel lo gawin sa mga kalmen fos sila kay fos luwo sila nga kung summarize kalmen pa akin siya uye kat maton fel na kayo pa fos luwo siya rin fos toluan kumilile fos tumeko as kalwaniyak layla ta maton fel na kayo ay kaksakin kat pang masiko na pilak ko mo layla ta maton fel na kayo kaksakin kat in oye fakya in on engan kispen nanon ko was low masing nga gumay da kita nengan kispen nanon ko was langat na sismaita na nga fakya was told was tiwas kalwaniyak lela da nagawain kaksakin kum kat akin first on ko tagit ko saan kapasingan pa akin siya uye kat kayo nakisaflayen fail kat finakos kat, kat sinmadaki akok lang kat, konyak lang kat, kita palakin kosheni, palakin molen lang kat. Nagigumas ke may ilus sa mga akos din. Kung sa gumawin lang kisipin lang kat. Kung palakin molen lang kat ke magumas ke yan. Kisipin nga kung pulakin wala, kung pulakin long lang na langkat, kung matayin siya mo. Mayin, kalam langkat o shiru. Nagkasinsiyak siya nga, nasikum na kimulilit siya nga pa, na may nga ako may roke. Kung di, may nanak siya nga, intopuk. Intopuk may nanak siya nga, kasinsiyak siya ko nga, na may kalmaya nga siya. Marit siya nga. Ashi pluwo siya nga kimot ko kat fin anya bone ko lang in China. Ko and Russia. Kasi wait for kami sing. Kimot ko. It's may sila. Sakta gigat liye posto na. Kung bigla may ko ni siya, may ko siya nga kaya siya fin Amerika. Fo kat post mo tang. Kisbin long lang kat patat na fin nation siya nga. At long lang kat pape na pa uskat milikian ka nashwe. Long lang kat pa usya miliki mol sa mga amtake mit. Sa mga mol tipe na uus mol matayin losh. Kikia, pushapash, siyakustin. Pos kainin mga kaya kung matayin losh. Kung tinakilin mga nikita long lang kat patati na fame na kung taliyek ng mga wah. Kasi kata, kapay lang ang may tangan si mit. Pangay kalim silang kat ngay. Lelang ako in kaksaklas na singkat may nilusin long kalang lal. The face of God is in our presence. Long kalang lang kat. Uling sa si fat mo. Uling fat mo nga pa kalim. I am statement itkos. Kaya uling sa siya. Siya lang ba nga pa praying mo. Nga pa kalim. Nagkalam silang kat mapatat na fish. Nailus mo ulang.
Pangay longleng silang God. Nakakami ni Davong liya mo, God na nasimit ko siya, magkaifan na, nasimit melam, magkaifan na, mo. Kasi ti Davong liya non ko mo, kasi Davong na si masimit clash, magkaifan na. Mo, longleng si masimana kayo. Kung palakin longleng si nga, maipsiyak lungan pa, Leila, to longleng, Leila inekla, yinalu, na kayo, ka church na kayo. Pangay maya masyak doon. Nga kung hindi learn na siya na nga. Okay, kahit may mail mo kaya kasi siyam ko lang si mail mo kaya fan na. Kung nasimit ko siya mo kaya may condition na fan na. Long ko lang isang manasin na kayo. Power ako sa lile ang naging affective to naging app sila. Le ikaw lang naging casting call naging TV app sila. And we're looking word of knowledge. Fin bang official language yung nakawain galim kaya. Like yung sa mga gas ko siya pa kat siya na sin may clash of mate. May clash of mate in or looking gas lang gat more good. Like yung is gas lang gat more good. Na liya na lang lang gat in patat na fellows na kayo or looking lang gat kagalam lang gat smashing ko and in daff wala pa na sin na kayo. Ilo sin wiba kan palakin. Na bago si Pes, mafala lang ako ng kaksaking God ke. Mayin, hindi yung long lang God, hindi yung long siya lang God, ngayon siya. Ash may wiya, may ngay ito kaya sigaw masom na, katagay ni hangout, finanmerge, katagay ni mkuwi, katagay ni wala masuwe. Bago mo tayo exactly, may ngawin ko nga nila, swangin lang siya. Eh, gilong lang God, is fliyawi. Ngan mo, ngan actual sila tafong le lock. Na bara bugilas ki gasin gilo, kat siyam na si mit ko siya iba, kat sukten ka na fekete ges, kite fakak, na ko yung blokin long lang sin. Tika ba asherosh, tika ba kadil sila kat kat mo na mo. Kadil sila kat le, may kat na long lang sin. Na para yok siya ang ako mindik siya panak gaslan gat sukle maya kalmin gaslan gat maya maasingan nakatwasham ko mayin wangin makadil wala sa multifilia top na ke top lang gat na wa aske if you wangin top lang gat na gisin siya kalmi ba mengis ka kuminde ito ingena katena ito ingena sa ma belga tsun lem gating gasawa katwakan siya maya ka metop na gisin siya sakta masing ako min elia kiningena bakit din maging galim sila kat mapatati na fame nga en kumin dafla sin may kuyom ko en na kayo in lela to in nekla church na kayo ko alu na kayo kumin kat fin learn na fin velo mi singa kat mat ko siya fin siya learn na kayo bulalan kat ako kulyak lan ka at kada blog in sewo no questions there kada blog in sewo kat finagos malan kat na belja blog din siya wongan kita tiya tui in someone gigaslan kat bago mata if in bayan nak sila ngale sibesi ngam dram long lang kat amin kat tapla na pa pero ko sa sham gina skimot ko kung fin pala na pa diet na pa le parang masikadal rancho mo kung tiya tui ka samon yan kung samon na samon na kung hindi ko na just because as status quo may niya bangawi ano ba ko yung masyarang tiyak na ba series sila lang pa sa mga star of excellent na syokta kung fin pala na pailang ko lang gata na kita samon kita mo naknas mit kumromasin naknas mit kumromasin kung finar banga may sikat na siya. Gumibulakin manaupe. Na oro kaya madun siya kasi kumuseng ya. Layla nga kumin wetokle injaklo singkat. Le kilong lang lal, gikasya lal ki long lang bako ten lal. El flia wi ko makumin mod miseng. Then mo to lang bulod sing or mol kun hindi to in Shamon. Kasi mitwish ka na kayo. Nakulola si God, nakulola si Waskewa. Unso ko mga ero, misenge nga, natas ko lang kwarle la, nganon ko yung kere malat na sumlay. Alwiya. Nga
Kal onsukungal masil mekro nagikus long langan le svesen va mo yefal mga oro. Na fincha mo men maxinge indra si kumbisenge. Inages mo kinyegot kima kadak fashe yok na kima kikat aklin long lang lelan kat pakotin mal kidentie tu in kaksakon. Kaksakin kat ke orik malash ke magat nanaklash ke magat fakla na sin may ita. Mayin masi yok siya pa kumdiye maulan may bakay masi yok siya. Lom siya nga stosa natos nga ko events wakat mata akfas siya nga katika news mga wikat ta shock ta masir ka news wikat na pa may ta pa katika news so main ka siya tigat pa usa o katanar magigatan dafila galim sila na sin may ta nito ilos nito in kaksa ko ang akum takay asik po ile fast na may kaksikin kat ki wala alay. Nabang mo yung slash ng lumalap na siwas na kayo. Siya mataka wigat yang inta ka kasla alila asmit ka wigat yang pain kumrina lumalap melise tosie akayekum Krida Malanda globen assume Victoria Masumi Victoria tao lang akayekum lagam siya taga wikatan. Nasuwe finan ko na pain kompen nasuwe lumalap kayo aslosan na kayo. Katsun kabun program la siya na may pel file ka din kalye penseng Kos usman na naksing mda kuntini proy kun ang life mo kat si venay dak akyok kinasus na kayo. We got an kalye kasi proy. Katrin proy. All I'm got flat na. Kali spell sin sa fakul. O malap na siya. Kulo ke long lang lom na siya. Kulo ke mabupasis kit palakun. Kulo ke kalayang pakotin dom. Sa mga liye gasto min siya pakes pakinya kot. Ke tafong lelash. Ke fododo lelash. Ke mapos. Sa mga kuflain liye, kuflain aklin kisipin lash may ito. Katsiyak si mo kat, we got. Kasi kat, es na siya skalin sa inyo. Intolek na tanin siya, intolek na naksaway, intolek oye sa fall, oye kuluk lash, o lash may ito. Usi ko na siya, kumusitari ko na siya, akaya kat. Akis mo kinyikat. Akalim yun na siya. Kat kan futong la. Ka futong ye seton oye salalil. Oye katrasiklal na siya. Gidan ko yung gang kon la. Oye na kay waingen. Ito ka na yun. Insuko. Was siya. Ngala. Dinosaur. Kumadayin Elia. Kumadayin Fosla. Babang as we got. Kashikat. O kaya mga madalom. Langlang lenalom. Nekatle insinakan la negativity, negative thoughts ko nanaksafal, nanaksawa nagikat. Kilababdal. Umigat pel na kayo. Hindi do it long sikat. Lada ko din kaksakin ko, kat may din kaksakin ko, fell na ko yung kaksakin ko. Paing siya kakibel sa ingat pro, siya paing. Kainan mo sa fan na nagdum sa lame Jesus Christ. Amen. God's Lord, God, and the way into